Ħidma volontarja ta' sigħat sħaħa skop wieħed, dik li tingħata l-imħabba u l-affarijiet bażiċi lill-annimali abbandonati. Numru kbir ta' volontira jaħdmu bla waqfin fit-tliet ħwienet tal-karità ta' SPCA Malta sabiex jiġbru flus għal klipuqtates li jkunu jgħixu barra. Net News kellem ma' wieħed mill-volontira Keith Lewins li qalilna dwar ix-xogħol li jsir. What we do is we receive donations here, kind donations from people who decide to clear their house, they decide to clear their wardrobe. They bring the goods in, we sort them, we clean them, we repurpose them, and in fact we recycle them. So something that you might think should be thrown away, we take it, we look at it, we repurpose it, and we sell it on. L-SPCA ilha aktar minn 100 sena taħdem f'Malta fejn lan tagħha hu li jgħinu lill-annimali abbandonati. L-għaqda taħdem favur l-annimali sabiex jipprevjenu l-krudeltà billi tagħti l-annimali djar xierqa u ma jagħtu wkoll edukazzjoni dwar l-importanza ta' mħabba lejn l-annimali. Is-sena l-oħra madwar 3000 studenti pparteċipaw f'proġett li għamlu. Din l-għaqda għandha 3 ħwienet, wieħed ġewwa Taslima u 2 oħra ġewwa n-Naxxar. Il-volontira jixtiequ li iktar il-qudiem jiftħu ċentru ieħor biex iżommu jieħdu ħsieb il-mijiet ta' klipuqtates li ġew abbandonati f'Malta. Kulħadd jista' jgħin lil din l-għaqda kemm billi jagħti ftit ħinu billi jkun volontir u anke billi jżur dawn il-ħwienet sabiex jixtri jew jagħti xi donazzjonijiet kif jgħidilna Keith. We're always looking for donations. Anything which conceivably you believe could be sold on. You don't want, maybe it was a handkerchief you got for Christmas, maybe it was those socks or the gloves which you don't really need in summer. We would be we're open and welcome for any such donations. Wieħed jista' jadotta xi kelb jew qattus li hemm fiċ-ċentri jistennew l-imħabba ta' familja wara li jkunu ġew abbandonati. Membri ta' SPCA jintbagħtu fid-djar biex jaraw li l-annimali li se jkunu qed jiġu adottati se jkunu f'ambjent adattat għalihom.